ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kaban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra da ke jingang not banang peniar susu ya ke senat trikam jong kawai ke kenhun ke samla hapo ke jela ban yakit ye ba ye ke khia ka san bat ke jinge jong jai ban riu kabalatip kumka Meghalaya Indigenous People Union MIPU mentagasngi kinong ilam jongkene kenhun nagaseng kimi kelawan poi Hanongpo Haribhoi district nagabenta ban penskam mi kinong kitkam gibatmai jongkene gaseng Haribhoi district ya kene jing penskam mi kinong kitkam gibatmai jongkene gaseng lapenlong Hanongpo parish hall hagene gasngi la don rengkat uba don dor marbaniang ubri president central body uba bless dekar ubri general secretary ke central body kakong BT jerwa ke ubri president jong central body women's wing hake jingye don rengkat ki nong sya khot ngobha ke bakentup yoba Marcus Martin ubri president barim jong seng HNYF Haribhoi district uba silalu ubri CEO ke Meghalaya Post uba Matthew Makdo rang basenong ke senong paham lapong paham sotri uba Yonis Warjri ki nong kitkam gaseng lembat kiwe kinong kitkam gibatmai jong seng MIPU Haribhoi district kibala shimti banlong kinong ilam jong neng seng hakene district kalong na kabantau snem 8,000 arpsau hadu 8,000 arpon nyau ki kentup yoba di Shanding Sun kumu presiden uba bat scam sengkli kumu vice president uba pernailang khasentiu kumu general secretary uba Shanbor walang kumu assistant secretary uba Sylvester Syangpliang kumu organizing secretary uba Reniel Lauren yang kumu finance secretary lembat kiwe kinong kitkam jong neng seng nagane district kum gedak jong jing perskam ber kejing penten semai kini kidikot gibatmai kibala penyeso sikne keseng lapun pule ya kejing kular ban long kidikot ban simmi kejing kitkli kri dan kita ya kita members sebagai ini menteri nampak jong imlam sampai rasa dan ya itu motor nanti ya ahli kita diwajib pasti nama ni pasti mencua aku buat boleh menyebut mah menyebut susah ini benar persa ya tiba ya ini benar ya dia bawan bang ini persa kita jadi ini nama pasti buat ini itu jadi kalau menyenda ya kali bagai jadi ya kali bagai jadi dengba ini kasih kita aktif dalam kita cuma jom kata seng Meghalaya University kemudian seng ada di Mawai. Cuma jom kata Meghalaya University kemudian. Jadi macam saya kata seng jom kita di try di time mulu jom ini jalan. Ni kan ya likely kita ki jadi beliau ini likely kita komiti. Kalau nanti ye ini cuma jom kata motor kalau ada kamu ada mangi jadi kepenting mangi minta minum le ini saya dapat kawan-kawan di ingin par ya kementar nam kali bersedia ya kepenting kawan-kawan saya itu pada orang di sini kalau mangi di kawan-kawan ada ni lama berarti di motor jadi kita cukup bah ikwa bakal ni keseng dan jaga kementar jadi kementar jadi saat dia di dalam tadi kepenting berjuni ke pemerintah nang wanra yang bisa kawan ini lama sekali ni wanra dari kebuan lemdang yang keli lemdang di kebuan hidan kam yang kecil keli hidan kam yang kecil keli lingba kita kecil sepuluh jumut dan mendai ku pemidal lesi kuih kiseng sudah ya syukur bagi dia kerman berani kiseng lepas rumah dan wanra dah kawai pad dah rekom terekam paningkong dia dari mandam kita di burung duai nang bagi wanra yang ada di sini timbang ada buat seperti begitu dan dia kan ini lama apa ni akan sering dadang tray yang kanu lukakam lingba kijinga tharais ni lingba kijinga rice ni wei dadang ye tray ko poi ka seng tang kadu kan la ban ni
Nara kanu ka jingat price ni kawan aku ni jom jadi inong tray ka diga sen. Dega sen ka nung laban ni sen. Gidan ka mapni tray da ka jikoy. Nang bangin yo yang ka jikmen to nang ta ka pateng teman sawan. Yang dega ko ko nang bangin ani si. Sibun ba ni ba ka sai ni ko jikmen to ma ji. Tam e han datang ai aku bede bat kayo kam yo jam itu nak sama ni ma sibun ba ni ji. Gidan kam ban ai ka inspiration ni ban ani si. Link ba program bakal kung bakasten ko ang ba kamat bakasten ka don hakmat iba jong pables ba iba don do di layawan ban kudu dengan dari iong ba ni kwa ya kani ka pada isu baku penbaik no nama ro kani kan pada isu dari pada isu bala sak penting lah Islam dan bud ba di organisation kilai ya kani om beta kani ka sen ko nang sedang dari bala haswa kani ki isu at isu ko jadi kani ka sen ko kwa ban tentong lang jadi ba kani ka bukan KCA jelas dulu aduh mentang ni ayat ni kalau santu arti Islam kalau sesi kalau enggak aduh mentang nim don ya atau sama buat kita kita kalian kecuali kesini kuat betul terong lem ya dari KCA jelas pertama sekawi kemat kebaan kebaan tadi keseng kuat pun ya tendrong lang ya KCA jadi diong bah pintu ya ke government dari sarkar ba kan penrung no kumbakla wanra ika resolution apa legislative assembly au araga nasional kan bakla ya kasih garu kan pendai no kata official language kan itu apa kari India berdoa seperti apa dekas gani keseng ru takwa punya penrung lang kan pintu ya government dei tangban itu andai kani keseng kada kuaru baka tin kasih dari Bandung, dari Bandung compulsory man lagi school bagi college nadu nasri adu di kelas 12 nang ba kanum dei tang baki nang tang ban keren lagi di Bandung ban thoru dari kata kari kemat kebaar ban keseng aga kwa banbu ban tendrong lang ya kiji baka jelahi ka kwa baki inong song jong ka jelahi datu baki ni kentien di kwa Bandung no sini ka idon ban ya kita kisong bang tintu sutu sakipat ba aki bade bat kita kiskim sarkar bat kieki mentor jing skim sarkar teng di sa elam bakla ha buon ba skim nada kunum sutu eki pat ba kunum sutu ka eki di skim eki mentor jing skim kunum kawan kata ru ka di kawi kamat ka basmat bakali ka sing dan sibun pidan ya patli ki sing haki mat baikam bakali ka sing dan yaka bangi hap panmi syakmat bantau bat pemi lakakuna kaseng gaba ibables bat ki perlok kejungi ila tahu balasul asyurika tak Meghalaya Engineers People Union ini zua sungai benong ba balai kami kendiak kerja identi jong ibables isodai benong ba kladai benmi Namar kung kacay kunriu haba ngimnang banyay hagano galenti ngiju ya tunggu balani ni kumyu ya usya watha but kadau kami namar ba ngimdon ya kita gibriu ki ba sempang but ki badon sya ki kli bunweng yu mo chutut haba ngiya ya po galenti hak jingji sya ngam dakwa kumwei na kibriu kumwei na ubru busong song hapo ke dalam Meghalaya bangini penbun ya kini ki penbun seng palang ladai hakono ke bentaru hak jingji sya ngiladon hi ya kata penbun seng palang kabalakin laba ingi dadu ipor muncua tiki dau ba dausan kelong ngam kwa ban penrem hane kelong ngakren ya ka jingji sya balai ka MIPU kami dari nama kadon kadau. So tenan sibun ya kene ke jemet kaba ngilai don lang kene nadu pastoru komiti jerua ya advisor cokaseng mo sa bat ki konsumla bapen sim ya katalungko tang sikenten bat arkenten mari bables long nya mene pelungkot ya kejingkeren bat kejing sia nakwahi berken kambun namar halwa kadau lese
kaseng MIPU kami ban tak dawai ya keprum kapapur kami la bonong lese kaseng MIPU kami naga benta bonyo burom lade ila bonong retang tuwe hagene ka era ka benta ngidap da kinungsun hagene ka era ka benta ngihap banmi kinungsun na kecu ke nama kata ngaso gunung pi kisama rangba kibasim jaga cikli banten telun bentak dawai ya kata kaprum hakamen kujumpi la gunung ken mau tang dawai watlong kita kibriu kibakwan mentoi simet watlong kita kibriu kibaperkhan mentoi lade apa pirung hakun hun sang balang pide bentem ba kajing kli lengba ka mensim kajik sukya kadi bendon nabi belai la jelai ki nok hidrox hapo ka jela megalaya khamtam hari boy district belai la bun ki nok khai kiat bean hapo nang po ban ha ka jela jingi bro koi hilang unung di namar kedau bagi kuat mentoi simen saya kita perlu kijungi kebanyakan sepang drok sebab dekian ndon ngisui sing malang tang sosial media dan la kentin bawe urang bawang kini kena mentah kitip sengisu ka kentin bau keren kiong kini ki semla mentah kitip sengisu bat kini ki semla ki bau mentah kitip tangi gamit balai orang bau keren ni kata apa piwat kiseng halang hagi isu jangan cai benriu kiseng halang lakum gitit apa kejela kejengi ki isu bak kedobak jangan cai benriu kibu seden kiliwat yang kiseng malang daladon ki isu berar pinom lap hai kidon rei yang suruh pentot bisnes jungki habi dek kikam bean kijungki pinsha on ni kata kentin ke bawai orang bau kini kena bamenta kitip singi ju kini kena bamenta kitip tangi kemen rai ngawang tang kawai pakane kaseng lada kitip men somha wat kenau wat ikateng kijungi ru misem singi berbetulun bernat dingkong yang kijisnu ngidon ka wailam tambah ka wailam ka beluin mo ngidon ka sti tambah ka sti ka bam klan shu siap la ka jriu pei poi ha ka do de teso munong hakane ki ira ka bangiya inti menta nibun kita ki perlok ki ba niong kita u khoput mo u khoput ka kentin gong u khoput banda yala de udi yala ulok bat uyo la kanong kata bamut ngikloi becet kala ya ki perat khot apo ka kenhun ka bingidon tanggawai ngaso benong habang i kinong elam ki ba pipi nang penjet ki badan hakmat cungi kidai kita kinong ya sayai marang dai bubut ke sakut ma sa ngaju ye kedua iki hap akot mat gapo kumuwei na kinong elam hakipor ki bangun chua ngayak sai mo haweng tu sya bathar jai benriu ngah ban lej haji ranti hakut handai kanong ka bangiya kolong ngisa penrem kum kinong athap dei namar kata subunong kaseng MIPU Pio kinong ilam, ay ba kinlong kinong ilam, kimday kita kinong lilam. Ngangit hagane ka era ka bamta ka ba MIPU ka kiyo ay kinong ilam. Om kinong ilam gibatip mit, kinlong kinong ilam gibatip singi. Katakan Meghalaya Indigenous Peoples Union, lihap ang seng, yang seng. Aba Indigenous People
itrai mudo. Balik pun itrai mudo. Kibalok itrai trong kali kendo siap senang tahu ni hap aseng yang dari aseng hapo kali rejong. Kita tahu kelak dalam kibabun. Kebenin kong nasi kumba nakalian di aseng kita penpa kong nama bersyakri nak minta kari bak desa penduyuk. Kei yang bersyakri kalau bagi di sini di pemerintah kajik ni jom kisah halang kebun kila ada teguh parani dari ayat pun ketika dari kepor apun kami ada Indigenous People Union film dipaper pat bapat yang mereka kawai ke bersusi kalau kita di sini kita dalam nama kejadian jauh dalam beliau kejadian agak kuat kejadian agak kuat kurang kepelong yani keseng bagi mix mat bagi mix nak berlaban ialah dari kejadian beliau tek keikan berkat kepada don hanga kalong bahawa ngiseng habang mix mat Idai belum diberi ijnai. Idai belum diberi ijnai. Diberi nak kita kalawai. Berkumpul motor seng jumpi kalau sacrifice today for a better tomorrow. Nangai pamaneka motor jumpi kanai im kadonur mesin jumpi apabila syakri nak kita kadi berkecak beliau. Kawai pengakwa pengakwa berkat ni kepor. Walai bahawa pi rum sing halang. Pi rum iyo petah kaban yalam yang sing halang. Pi berkat swa nak kita kemalade. Pi berkat swa nak kita bantu kiu sepat buram jam kirade. Ngai benikong tolong. Pi berkat nak kita kelasai jam ikut bukti pada beliau ke juli. Jadi umur nak kalian benar kubu kue kira passion dengan Tuhan kami nompo nak kita beliau jadi di kinomiram kemarin dan presiden sekretari di John Meghalaya. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai